Bapak Lurah Surya kali ibu Bunda Sepuh Cimaya Sari ayo saudara lal kawisi jadi palipur karena kabuk anu bingung ulah atuh tong kebaiknya burit ayo nun akan ditajo iya beres ngoyokan ruka piraru api ono pemangku hajat mah sia jadi hari nadi beroy api ono pemangku hajat iya akopra pakai hati nurusin sangkan nyari pikir iya ai Galang lado panggukan dorasa api ono anu suak api ono la samali mudah-mudahan janten bahan sangaweru api ono pemangku hajat api ono malipur karabuker bingung peperang apa orang ati susah apa orang kota mekar iya api ono aturan apa yono api ono apa yono de awas malipur karabuker bingung pangapeperang ati susah api ono Bapak Lurah Kota Mekar Bapak Lurah Surya aturan apa yuradi Bapak Lurah Haji Surya apa Lurah Haji Surya anu bager mana deui wilujeng sumping reng-reng Bapak ono iya anu bager iya Bapak Lurah Haji Surya Kota Mekar dibayar deui anu mana kapayunan Bapak Lurah Haji Surya anu bager Haji ono deui saya api ono kasabuhan api ono Utiris kasabuhan api ono Bapak Lurah Haji Surya barang jabeti api ono kasabuhan malah api nurani ono korang kasabuhan Bapak Lurah Haji Surya Bapak Lurah Haji Surya atuh bager Pak Lurah Surya Cimaya Sari Pak Lurah aturan Surya kapayun Cimaya Sari minantu Lurah Surya. betul pemangku hajat mana deui Bapak Lurah Haji Surya Cimaya Sari anu bagus aturan kapayun Bilda bisa tapi apa bunga ayam masih hati nama duduan dari peri
namun aja dengan jauhan apa lurah Haji Surya Maya Sari anu mah wangeol ayo nama geus aya gentos kata surat anu katu di mana ape ono nu bageun teu aya durian ape ono langkung sae urang entau salakon ape ono pemangku hajat ape ono Bapak Haji Surya Maya Sari kirimingan apa Haji Surya Maya Sari Kutina Jabale ada montang inarasa api ono Bapak Lurah Haji Suryati Maya Sari anu bageun api ono titik hideung dibungkus kulawan suci titik nawin omongan lewat padi Seri belit kanati apa Lurah Haji Suryati Maya Sari Maya Rari kurang pungkas carita anu kamari tapi kadang jodobat biji bukti kurang atuh bisa ngahiji kesanampi titik tuliti ajal apa Lurah Haji Suryati Maya Sari Bapak Lurah Surya Bapak Lurah Haji Surya Haji Surya Bapak Lurah Bapak Lurah Haji Suryati Maya Sari Haji Surya bukti ngatu kita sapane ada kota kita rasa kemaruda bakal balik kabawa tumpah anggota kita tarabikeun kawonan siang luyuh sabiluluhan tarabikeun kawonan siang luyuh sabiluluhan